Korang biasa nampak dalam market Porsche Cayenne model yang lama, original dia 8 inci jadi ke 24 inch. So itu kita pun sudah biasa buat. So hari ini kita ada satu special sikit punya barang untuk yang Cayenne 2020 ke atas punya model. So original dia 12 inch jadi ke 24 inch. So inilah hasil dia guys. Selepas upgrade 24 inch, sebiji nampak macam GTS punya model. So function dia yang special, dia boleh split screen. So untuk sini you boleh buka video, speed dekat sana, kasih you punya anak-anak tengok video. Lepas ni you boleh buka you punya navigation untuk you tengok jalan. Yang second, korang boleh pakai function sync screen. So you boleh panggil you punya anak-anak atau wife, tekan ini button and then tengok movie sama-sama. Okay guys, so kalau untuk Android system macam biasalah, ada Play Store, you boleh sign in you punya account, download YouTube, Waze dan macam-macam apps. And then dia pun ada support wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto function. Paling penting punya, dia ada support balik you punya original system. Dan semua pakai balik lah macam biasa, and then kamera pun akan support balik. Kalau korang ada Porsche Cayenne 911, lagi-lagi family kuat travel, mesti kena ada ini Android player. Bye-bye.